Саламатсыңар туғандар. Айыл жүргесіне жашап қандай ғана соның. Айыл жүргесіне жашап жатқанда техникаң болса да соның. Бір қазіргі уақытта адам баласынса наварая болғанғанына байланысты желательно президент өзі айтқандай велоунаалар өткен жақсы болып жатады. Ошоның үчүн мен велоунаалар жасап жаттым эле. Ошолордон тартып көрсөтсөм. Кытайлардан биз неме өскөн. Биз деле кытайлар жасаганда башкалар жасаган жасасак болот да. Муну ол деген ал бүт элек жаңы жасалган нерсе. 4 дөңгөлөктү 2 адам минчүү тандемдеп коет. Мунун артына отурууч, анан краска болуш керек. Бул деген бир адам управлять этет. Монтип рулю 2 рулду бир адам буруп кете берет. Бул деген тулпар деп коет. Тулпар деп менин бала кезде ойлонуп жасайм деп жүргөн материалдарым, пландарым болчу. Ошолорду кичине жумуш ашырдым. Мынакей бул тулпардын турушу. Кашкаят, чиркин кашкаят. Бул жерде деген бул тулпардын педальдарын карап көрсөк, скоростное переключение болот. Бул өзү скорость которуп турат баратканда, чоң скорость, кичине скоростка. Могул ар жак, могул механизмдери. Муну которгон кезде бул жакта могул кнопка менен которулат. Рычаг менен. Бул монтип бурулат. Бараткан руль управление могу катталды. Айдап барат өзү бурат. Мен аны тест драйв кылам да көрөсүңөр. Мунун артында 8 скорости бар. Астында мен ошун бар. Основной 8 скорости на скоростной. 8 скорости бар. Бул жерде рычаг управления, переключение, арттагы скорость переключать этет. А бул рычаг тормоздуку. Чем 2 дөңгөлөктүү велосипедтен көрө могу жатып алып айдаган өтө сонураак. Бул деген биринчи ойлонуп отуруп жасалган прототип. Одна скорость болгон дагы. Бул жолдо баратканда өтө сонун барат. Мында туруш ошол. Пока булар жасаган менен жумуш иштеп жатышат. Бирок краска успеть этпеди. Краска жасаган убактым болбой атат. Ошо руль бурулганда монтип бурулат. Андан да эң кызыгы айыл жергесинде машина жалдабастан 100 килограмм жүк үчүн мондай велосипед ойлоп чыккан. Муну деген мен 83-жылы ойлогон элем. 94 жумушка койдум эле. Аны кайрадан 2007-ден бери токтоп калган. Кайрадан басына этип, жаңылап жасап чыктым. Бул да иштеп атат. Бул бир үйдү бүтүрүп бергенге жарады быйылкы сезонда. Быйыл карындашыма үй салабыз деп, основной материалдарын 2 каптан бетон, цемент салып алып, ушу менен таш жүрүп күнүбүз өттү. Машина ташыбыз, акча корутабыз деген бизде койдук, болгондой жок. Мунун арткы дөңгөлөгү могу жерде рычаг управление, могуну көтөрсө 2 дөңгөлөк экөөтөн бирдейинен кармайт. Азыр эми биз буларды айдаганын көрөбүз. Могулар болсо бул складной велосипед. Бул велосипед деген бүктөлгөндө азыр кезегерин айтып беребиз. Мындай краскалап дөңгөлөктөрүнө резиналарын салыш керек. Бул бүктөлгөндө чемоданга салып алып, жол калган жерде айдап көтөрсөң. Бул двухколесный тандем деп коебуз. Мында жасалды. Эми краскалап, жаңылап ишке чыгарышыбыз керек. Азыр эми ушул велосипедтерди биз минип көрөбүз. Мынакей жаш кыз азыр тура сидениясын жылдырып берейин. Мунан кармай тур. Бул сидениясы могу жерден управлять эткенде, жаш баланы өзүнчө, чоң кишиге чоң. Алды артка жылдат, Болду. Жок, жылган жок. Бул жылып турабы? Алдыга жылдырбай турбайбы? Качан жылдырып койдуң, азырбы? Мен жылдырып койдум. Мынакей мен азыр ушул жерде, ушул велосипедти жаш кыз азыр минип көрөт. Айдайт. Мен өзүм айдап жүргөн элерим бар. Мынакей кетти. Катуу айдап буруп келе. Эми биз асфальт жолго чыккан жокпуз. Үйдүн алдындагына кичинекей тартып
Көрсеткен уақыз. Скет айда қалмайдан. Көңіл бір байлы ойың. Мына кеге. Шыл жаш көз айдап барады. Айдос системасы өте жеңіл. Екіншісін айда. Прототипті айдап кетті. Бұл велосипедті жатып алды деп. Пока орнынан асфальт жолды түзін жақсы кетеді бұл. Кетті бұл. Жатып алып жырғап кете беретін. Беліне күш келбейді. Екі бұттың системасы менен айдап бара береді. Алғыз қайырлап келгішекті. Біз мұға жерде. Мұғандай детский велосипедтерді жасап шықтым. Бардың қайырдан құрап. Елдің керегіне жараса керек деп ойлаймын. Сірек раскалап қойсақ, қайға жақсы болады қойған. Кел аны қойып қой бұнаны мен. Мен қызым қайтып келеді. Бұл жаш қыз болған үшін біраз қиналып жатады. Асменне. Бұл негізі бұлардың барды мен өзім бойыма рашот қылып қойған үшін ұзынырақ болып жатады. Жаш балдарға заказ менен кішінер жасап беріш керек. Келіп тұқанына. Все, артын аны тоқтатып қой. Барлығы басын тәртіпті. Ана. Мен теппәді. Грузовойыңды айда. Ошаны айда. Азыр бірінші тақта қыр анан. Мына азыр әмі түрі колесіні грузовойды мені атады. Наоборот бұрсан. Вперед. Жатып алып. Ана кей. Ана жаш бала деле жискаларым салмақсан бала айдап кете береді. Жаш баладан астында мен өзім көрсетіп қойын. Жаш баланы көріп алшылар айдасын қиын болса. Кел мағаршы. Кел сен тарт. Ема оператор отыр алмашы алыңыз. Бұл қилы ұрлыш қалды. Ұрлыш қалды сен. Надеюсь, тут так вот. Тут бар өзім айдап көрсетейін.
Koca çıpalıyor da. Ha var. Koca çıpalıyor. Hazır bak bırak ettik böyle. Çıkılsın. Koca çıkılsın. Sıkıntırdı. Sıkıntırdı. Ha var. Koca çıpalıyor değil mi? Tasındarak. Söz. Neyse şimdi. Dışı kaldı zaten bu. Велосипед. Складной велосипед, чемодан вот. Не погодят ко мне, ну-ка чемодан да велосипед ушли. Вот здесь складывается, собирается. Так, то есть. O. Aa. O yerden sidinyaları bakacağım. Sasalancı kırıklarından bundan tutuyorsa нравилось. Так, руль bu yerden складка будет. Çarşına tart. Мынтип bir чехол болса, чемоданга салып алып, маршрутка да кетсе болот. Маршруттан барган жериңде түшкөндөн кийин кайра 5 мүнөттүн ичинде ордуна жыйнап алабыз. Так. 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 Орунду көтөрөбүз. Adam özünün boyuna kalanını götürülsün. Yumruğu düzünüz. Tak. Okey. Kayrayı da seminik et kalas. Все. Bitti.